Tiene un grande apelo el alcalde de la ciudad María Isabel Climaco para con el mga motorista, especialmente aquellos mga tamaneha motor este tiempo na pueblo. Este amo para descansaman racing na highway, donde un insidente ya resulta na insidente vehicular que biktima un pulis del Santa Maria. Este mediante ta kompli su trabaho na un checkpoint operation alin na kalye Governor Ramos at salang pasaw semana. Asigun con ele, pone con este na propio lugar si manlagasan man. Ase sila bangga kun un police official hasta quebragat de UPS, and the local government will provide assistance for the police in the line of duty. And I've also asked our office to also prepare a commendation meritorious of the heroism of that act of the police officer kun Marlon from Mampang. Estos dos suspechaw hindi man dilan motorcycle, prestaw lang. And then, alegamente, I don't know si dila mga lisensya embuenamente or expired ba, pero mahiligat kalese sila si Asencina. Asigun con el alcalde, manada tambien mga pasyente el tareklaman ng mga ospital cerca ng mga highway del ciudad por causa ng mga bien alboroto mufflers del motor que taman lagasan lega hora del descanso. Este asigunta dale mas dolencia también para na mga pasyente del ospital. Ielet así llamada otra vez el atención del Philippine National Police na ciudad para no descansa con estos kuhi hasta perde sila na kamino. We really want to see that this persons responsible will end up having the penalties deemed upon them. Imbita ka natin si Kapitan Pingli, sila El Kapitan Perez. Bonito gani sa competition, mismo mga jovencito, no? Sí. Alyaman da vosotros, mira, ustedes calibre. Correct. Kaya tiene mga safety measures para si quiere kata se roll dia con el dia mga motorsiklo, alyagat manda mira. Kaya at least tiene gatamen talento. Pero nung makita ase bangga con el mga pulis o dehbiya mga checkpoint, kay hindi ka competition alya. Lo mismo el presidente Rodrigo Duterte del mas temprano ya queda caliente el cabeza. Después un grupo del motorista tao sa mga mufflers ya pa sa nakalye. Donde cercano con este ta conduce sila konferensya. Y ahora, eleya dali mandato. Manda con esos kuhi alboroto mufflers na entero rehiyon. De mas temprano, el oficina del Zamboanga City Police Office ya anunsya el día launching del programa Counter-Strike. Ta komposita el mga grupo del PNP Motorcycle Riders para asilagas con el mga motorista quien tiene mga visible violations uno ya el mga alboroto motor. Un manera también asigun este para ase descansa con este mga insidente o krimen que takaw sa mga riding in tandem na pueblo. Albert Luna, Dateline Zamboanga.